temps d'un souffle coupé par un soir tardif d'été. Les anges partirent avant et leur visage taché de blanc. Je crois qu'il est trop tard pour t'avouer que j'ai mal à mon cœur mourant et mes souvenirs tachés de blanc. Si l'on me perd, sache que je serai la tienne et au creux de ses bras, la mort nous bercera. Car si l'on me perd, c'est seulement pour rester la tienne et au creux de ses bras, la mort nous bercera. Hello, hayırlı səhərəmanlara. Qanda avalıqlar yaxşımızda. Bugün mənim məqsəd ikinci günüm. Hazır saat qancha bo'ldi desanlar? Hazır saat 12:20 bo'layapti. Men qanchada qopdim desanlar? Men 11da qopdim saat. Dehşet uxlaydım amma. Onu bo'g'ini chunki necha kundan yoq uyqum yaxshi emas. O'zinglar bilsa, 1 soatdan 4 soatdan boshida uxlagan kuniga qat'iy yaxshi uxlayolmagandim issiqda. Biroq men hozir turayotgan hotelimda Konkyobaga, shunlashqa Konkyoni tiyoliq qo'yib tazza payzi gradusga shunda rahat uxlabdi mashq qilib bugun. Men hozir yotoqdan chiqib qahva ichgan mandim. Yaxshiroq bir qahva ichmaganimga uzoq bo'libdi. Bir necha kunlar bo'lib ketibdi. Shunda shu atrofda bir yaxshi qahvaxona bor ekan. Shu hozir eshak mandim topdim. Yerda Deep Coffee deb hozir eshakka berib nashtalar qilib qahva ichib undan keyin boshqa yerga bordim. Mening qahvaxonam keldigan. Vallahi ben ahire bir yaxshi qahva içtim. Thank you. Vallahi men qahvaxonaning qahvasi ajoyib tayyorga. Men yana birini ichdim. Flat white. Ekşi. Ben hazır qahvarimni içdim. Nashtalarımni qilib, bir latte, bir flat white içdim. Ve ikisi payizga qahvasi olaman keyin. Balkim ertaga ashaga bir nashta qilishim mumkin. Hazır men yana port keldi. Bu yerdan o'tilmasak Koni shahri Old Town o'tib ketmoqqa, Paniyada.
Unda olsa Konu şəhərə verib əşən birdən aynaylı. Çünki mən 3-dən keyin saat 4-də dengizə çıxdığanda belə deyib qoyğan. Şunu gün tərtib kelib dağlandım. Şunlaşqa 3 yerimdə ülgürüb yanıma portqa qayıtıb gəlsəm bulmaydı. Şunlaşqa hazır pek vaxt tutub qaldığım üçün vaxtım yetməz. Yəni 2 saatlik vaxtım var ki. Unda bolsa Konu şəhərə bağlan şəxsiyyət göstəreyim. Yerlərdən bəksizcə. Oh my god, oh my god. Whoa. Dehşet yangınlar. Uyu, uyu. Ya dehşet ya dehşet. Misədən tatib Konu şəhərinin içinə kirib getdik vallahi. Fuck tourists. Kanalama Mandaya. Wow. I will never come back again, okay? Fuck you. Kadınlarıma mavi ağzı tatvatqının kameramınki aldırki qepi içilmagan, bütünlüy içilmagan vaxt demişindaq mana. Məşində mazluq qaldı emasmı kameranı tutana içirdey. Mana bütünlüy içilsəm onda oldu. Şunlaşqa kameramdan çataq çıxdı. Tourists not welcome. Fuck tourists. I don't like this city either. Hello there, this is me. Mon rêve devient silence et j'erre sans lui. Les doux d'une incrédule. Freedom feeling. Mana manda tourlanda. Hem şunu kısa mı bakıyorum? Benim şunun acısı yok geldi. Anladım. Bırak vlog'ı tatamayım ben de. Onu bilmezsem. Vataniki baxışmanda. Vatan deməşində. Səslər kiriyayımız o. Dişlərə. Vallahi mən maqsayın ki Konu şəhərə köydüm. Acayip çiraylıq gəmə Konu şəhərə. Həqiqətən namı güclük. Fransiyanın ən qədimi şəhəri degan namı güclük. Çiraylıq gəmə. Wow. Ma axlat qo'ydigan yan qarangda bo'yab payz qilib Maşk filmdə romantik. Valla mən bəksi usudum miyada çıraq ufatıdkən. Hazır çıraq uyuyayımız. Neyim təmlik neysən bular? Yap baxmağan təmlik mi? Mən marın ən minən yaxşı gördüğünüm kişmiş təmlik. Mən başqa dövlətlərdə kişmiş təmlik gördüm, misərli gördüm. Hello, can I get a 2 flavor? And with the cone? I would like to have a Malaga. And let's see, Malaga, and can I get a navetas? How much will that be? How much is it? Yeah, this is like a heaven. My all-time favorite is a raisin flavor. This looks good. Wow, ma koçuna çaylıqlarını. Ma koçuna çaylıqlarını. Ma koçuna çaylıqlarını. Hem miyagil manzım. Hem miyal çaylıq ya yani ki, mayaqninki.
Tut tarafta tut ko'cha. Qaysi tarafga menishimni bilmadim. Okay, amsa men yaqin paqam yo'q. Ma'va hammadan chiroyli taqib turdi. Balla bayam shunda payz bir qiziqish yuz berdi. Ben Instagram'daki story'imga da bir oyuna aldığın içinde payzımlaylıqı manın qoxşaş. Anda kiyimlerini, kırlarını yiyip koyup kaçını resim tatmasam oyuna egisi çıkıp kolumda qılıp manga hello degende. Aşını resimge tatmasam welcome deydi. Thank you dep birden paranlaştım. Keyin onunki yoldaş çıktı. Onunki bir dostu baki olan oyturup atkan. Çıkıp men bilen paranlaşıp birden nereden keldim? Qayalarga berib sayohatlarni qilyapsa, qancha kun tursa deb paranglashib, maqsadniki tarixlarini so'zlab, mana deganim bir aqor. Ekşi payz paranglashdik, shunda sevimlik insonlar kezadi. İşte qarshi oldi meni. Paranglashib sayohating ko'ngillik bo'lsin, yaxshi o'ynag'in deb qilib shu salomlashib, xo'shishib ABMga ko'rsatib qo'ygan Factories degan bilan qarama-qarshi ya. Men ashundayman, birla adam qildim ekan deyman. Hozir marojnamni yeb bo'ldim. Nimni tashlaytay qog'ozimni. Men kishi kon bilan sotamda nima? Roskatni qilsam, men shaharning ichida qalaymi qoldim yo'qotma. Ashari bir ko'chalarga kirsam. Bu yoqdan bu yoqqa menga nega berishimni bilmay. Bo'pti konsertni mashina bo'lganliginiki. Bir muqim bir ko'chasi yo'q bularning. Shu tar ko'chalarga qayerga mangsangiz shu yerga menib kirkitaversiz. Are you fucking kidding me? Sung neyniyan? What the fuck? Vay, kudunlama. A postcarddan jalığı çıkıp turdu. Mana chiroyli postcard degan. Ja degandan jada yanıla. Jing bilan qanday farqi bo'ldi? Jing bilan selishtirg'ini bilan. Ma umoqni ko'ringlarmi? Uyu, ma buvaylar kort o'ynab o'tiribdi. Yo'q payzga ma postcardlar. Mana umoqni qaranglar. Va, ishni ko'tarib berdi. Vallahi men bir manda bir vintage do'kondan kirdim. Ajoyib chiroyli payz narsalar bor ekan do'kondan ichida. Sizlarga men yoqdan ko'rsatib qo'yay. Butun dunyodagi narsalarni yig'ib akab qo'yganda ekan do'kondan ichiga. Ma ilonni, ras ilon ma u. Bu do'konning ichiga silib bir xil suyuqlik bilan qatirib qo'yibdi. Mushu bir budoki 90 euro ekan. Nakshi onun kimi darxlar yanında aşaretler var ki mal için fındık çıraylık ki hemmesi asaretli kınasla Merki lamplar, bronki bütün nasıl taptım bulduk ama anasını yarın özen mana igisi meşhur umay şükür dükkanı igisi Merki vintage postcardlar ben maçırkav tıkbamadım maçırkavı bugün vaktim çıkmaydı artık barıma Maqsayning ki tepib tog'ning tepasiga bir chirkov. Va kuydim madukanning narxlariga. Mau Mediterranean'niki xaridski. O manın qaranglar. İlanninki sunikiya. Bu shaparang. Qachaymu yerdan shaparang deb. Shaparangni olsam hozir.
Resmi. Merci. Merci beaucoup. Valla bugün meni çirkavga chiqadigan vaqtim chiqmadi. Erta bir kunim bor, shunga erta ishga chiqaman. Tunugim men kashda o tarafdan kelgandim. Oyoqdan kelib, mushunda o tarafini aylanib, o qal'adan o'tib, ash tarafga kelib dengiz bo'yiga chiqqan. Endi portninki mat tarafini aylandim. Men bugun konser tarafini. Endi qaytib men osh tarafga borman, ashardan nimga chiqib, parxutga chiqib dengizga chiqamiz endi. Va mana rasmga tushirgan maqsad. Hammasi rasmga tushgan turibdim yara. Cho'ng ham harbiy. Balkim nurg'un ma'nolar bo'lishi mumkin. Maqsad Monacan Mediterranean Jitam yaxshi deb hamma ham bilan boshlaymiz. Bildiganlar bo'lsa yana qo'chinglar. Yana qanday ma'nolar chiqadi. Portni bo'ylab mansam saplamandaq bozor bo'ldi ekan. Bir nimalarni sotadigan. Onunki nurg'un suvun sotadigan do'konlarni bayqadim. Men maxsus supulni sotadi ekan. Chunki ma'laqi lavenderda suvunlarni yasaydi ekan, shunda payt fraytga suvulari biyaninki. Mana suvunlar. Hozir men maska taqib edib, maskaning ichidan kiryapti-da, men supulning farqi. Vah. Xuddi attardek turayotgan masopalari va kishi payza. Hozir a yerdan osh parqqa chiqman o'rayman. O'sha to'g'an. Osh parqqa chiqib, doktor dengizga bir chiqib kelay, salqin. Tovari salqinlab kelma. Lui, il t'observe du coin de l'œil. Toi, tu t'énerves dans ton fauteuil. Lui te caresse du fond des yeux. Toi, tu te laisses prendre à son jeu. Et moi, dans mon coin, si je ne dis rien, je remarque toutes choses. Et moi, dans mon coin, je ronge mon frein en voyant venir la fin. Lui, il te couve fiévreusement, toi, tu l'approuves en souriant. Lui, il te guette et je le vois. Toi, tu regrettes que je sois là. Et moi, dans mon coin, si je ne dis rien, je vois bien votre manège. Et moi, dans mon coin, je cache avec soin cette angoisse qui m'étreint. Lui te regarde furtivement, toi, tu bavardes trop librement. Lui te courtise à travers moi,
toi, tu te grises